Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dijawab ya. Jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang Ustazah tanya dulu ya. Samangken pangajeren kesamadura. Jadi kalau Ustazah tanya samangken pangajeren, kalian jawab pangajeren kesamadura. Sama siapa? Masih ingat kan? Sama Ustazah Lisa. Oke, sebelum mulai pengajaran, toreh maos doa areng sareng ki. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, samangken bakna ajar pengajaran kesamadura. Minggu hari bakna ampon ajar kante ajelasake escena gambar foto keluarga. Pengajaran situng lingkungan keluarga. Samangken bakna sorok ngedingaki. Ngedingaki napa Ustazah? Bakna ajar ngenal tong sitongah anggota keluarga. Buka kaca situng. Ngedingaki ngenal tong sitongah anggota keluarga. Eka dintoh. Poin A. Marah kedingaki careta kuruh bab keluargana ima. Teti bakna kotu ngedingaki caretana Ustazah. Salastarena bakna ngedingaki caretana guru. B. Cecel jawab petanya beberiah pasorop sareng careta guru gele. Teti bila bakna ampon ngedingaki Ustazah. Kalau sudah mendengarkan ceritanya Ustazah, cecel jawab petanya. Coba jawab pertanyaan beberiah. Di bawah ini pasorop sareng caretana guru gele. Jadi harus sesuai sama ceritanya Ustazah. Nah, Eka dinto beda soal nomor situng sampai 5. Nah, sebelum bakna ngerjaaki kaca situng, bakna kodu ngedingaki Ustazah. Miarsah Ustazah. Ampun siap? Oke, ngedingaki. Toreh miarsa kedingaki miarsa nekah kedingaki caretana guru bab keluarganah ima. Panekah gember otabah foto keluargana ima. Keluargana ima nekah keluarga serokon. Anapa mae sebut rokon Ustazah? Keluargana ima nekah rokon polana pak atau karan, akor, odiin kompira. Kompira nekah Ustazah napa? Kompira nekah gembira, ben tentrem. Anapa mae sebut keluargana rokon polana kompira, tentrem, benta atau karan. Keluargana ima bedeh orang lake. Saya ngangkui songkok kote panekah sebut paserah. Neka sebut ramah. Ima nekah ben aleen ngocak ramah. Ramah nekah paserah Ustazah. Ramah nekah orang tua lake. Tetih imane ka andi orang tua lake sebut ramah. Nah, ramah paneka sebutan kebai orang tua lake. Ocak lain dari ramah bakna bisa ngolok apa, abi, ayah, papa, ben papi.
Coba Ustazah tanya, be'na ka orang tua laki nah nyebut pasera? Apa, abi, ayah, papa, atau papi? Beda lain? Oh, pipi, engki, beda ngolok pipi. Nah, samangken kemper kedua nekah sarang ima ben alekna sebut epu. Epu neka pasera Ustazah? Epu neka orang tua bini. Orang tua bini. Sebutan epu selain epu, emak, ibu, berarti senggolok ibu, bunda, ben umi. Nah, nekah sebutan ocak lainnya dari orang tua bini. Nah, eka dinto bede kemper ima ben ale. Nekah ima ben nekah ale. Ima nekah sebut kakak. Nekah ale. Anapa mak sebut kakak? Ima polana ima nekah taretan seomorah lebih tua. Se lebih tua. Se lahir ke ade. Nah, mon ale nekah alen ima ekocak taretan seomorah lebih ngode. Ekocak ale polana omorah lebih ngode. Lebih ngode dari kakak. Ima ben keluargana nekah seneng apolong ampere. Be'na tahu ampere? Ampere nekah adekna Roma. Biasanya keluarganya ima apolong ampere. Tapi senyatana bila bede tamoy sareng keluarganya ima atore lengki ka ruang tamoy. Ruang tamoy nekah biasanya kebei bila bede tamoy atore lengki ka ruang tamoy. Nekah bagian-bagian compon ima. Nah, Kak Dinto bede bak mandi, bede kloset, Kak Dinto saya sebut jeding. Jeding nekah kenengan mandi. Mandi Roma. Kemper saya nomor 4, aneh kenapa? Nekah saya maksud depor. Depor nekah kenengan amasa Roma. Epu na ima biasana bila amasa entar ka depor. Jadi compon ima nekah banyak bede empak kenengan. Bede ampere. Ampere nekah biasana keluargana ima apolong ampere bila kompol. Ruang tamoy nekah biasana kenengna tamoy alengki. Jeding kenengna mandi ben depor kenengna amasa. Ima ben alekna kanak cakang. Ima ben alekna kanak cakang. Cakang ini kan apa Ustazah? Rajin. Ben atep ka orang tua. Atep neka sopan. Bila orang tua malaeh pastena torok tak toman cengkal. Jadi bila epuh ben epak nyoro atebu ka ima ben alekna tak toman cengkal. Cengkal neka tak toro ocak. Jadi bila ebelai sarang orang tuana toro ocak. Arapah mak kotu ngedinga kita buna orang tua. Jadi ima neka soalen ngedinga kita buna orang tua. Anapa? Mak kotu ngedingaki sopaje teti anak soleh ben soleha. Teti ima ben alekna terus teti anak soleh ben soleha. Sopaje napa boleh mak kotu ngedingaki sopaje masuk surga bareng sareng keluarga. Seketelok sopaje napa boleh sopaje berkat dunya ben akhirat. Nah, ramah ben puna ima Aryah pada Neser. Neser neka sayang kakak dua anakna.
ben tak lopah ngengae apejeng ben ngaci. Dadi salain ima ben alik na toro oca, rama ben epuna neka sayang ka anakna, mangkana polana sayang tak lopah ngengae apejeng ben ngaci. Bekna ngaci ben apejeng? Reng tuana bekna kiyah ngengae kotu apejeng ben ngaci? Engki napa punten? Nah, kebai apa orang tua ngengae anak-anak apejeng dari Ki Keni? Ketih rama ben epuna imanekah ngengae dari Ki Keni. Sopaja napa? Sopaja berkat itunya ben akhirat. Sopaja napa boleh? Sopaja tuana beceng ibadah. Beceng ibadah ini kan apa? Rajin ibadah. Tetih bekna kotu toro ocak ka orang tua. Nah, salah starena neka bekna salah starena dengan kejadian ustadah bekna lakoni kaca situng. Nomor situng. Odi teti kompira otabah tentam bila keluarga Arya beremah dan ustadah. Mon odiin kompira gembira, tentrem, nyaman. Polana keluarga Arya keluargana rokon. Keluargana rokon. Nomor 2. Keluargana Ima apolong amper. Sanyatana gila bede tamoy ia torelengki edima. Gila bede kemper engki membede tamoy ia torelengki ka titik-titik. Nomor 3. Ima soalnya ngolok orang tua laki na ramah. Banyak sebutan lain ka orang tua laki. Cecel toles de 2 pei sebekna tau. Bekna noles 2 ocak lainah dari ramah. Orang tua laki. Ocak lainah orang tua laki salain ramah. Nomor 4. Ima ben alekna kanak cakang. Ben atep ka orang tua. Bila orang tua malai pastinya etoro tak toman cengkal. Apa bekna pada so Ima ben alekna? Pada tanya bekna pada nja so Ima cakang toro oca. Bila pada so Ima jawabna engki. Mon bekna atau karan tak toro oca ka epu jawabna punten. Arapa mak kotungi dengan kita bener yang tua? Jela ampon jelasaki sarang ustada. Lema ramah ben epuna Ima Arya pada meter kakak 2 anakna. Adil ben sekut ngengae sepaja tak lupa apejeng ben ngaci. Nah, apa reng tuana bekna kiyah ngengae kotu apejeng ben ngaci? Bila reng tuana bekna ngengae bekna jawab engki. Bila tak ngengae bekna jawab punten. Kebai apa orang tua ngengae anak-anak apejeng dari Keni? Ampun jelasake sarang ustada engki. Buka kaca 2. Dede, ayo soson huruf sebede pateti ocak se tepak. Mulai dari huruf se raja. Huruf se raja neka se aksara raja engki. Nah, neka aksara raja, dan aksara raja. Nomor situng contoh engki lain ocak naramah. Lain ocak naramah. Se aksara raja huruf napa? E. Nah, lain ocak naramah. Napa engki? Apa engki lain ocak naramah apa. Nomor 2 sampai nomor 5 bekna jawab kibi. Nomor 2 lain ocak na epuh huruf B, aksara rajana B. Kira-kira ocak napa? Nomor 3 kenengan amasa eroma, aksara rajana aksara D, huruf D. Nomor 4 taretan selebih ngode disebut paserah, aksara rajana A.
Nomor 5, kenengan mandi Roma. Aksara rajana J. Samangken bekna buka kaca telok. Kasimpulanna. Eka dimto bede kesimpulan dari nomor 1 sampai 6. Sarang ustadah ampon siapaki ocak kebei malengkap okarah dari nomor 1 sampai nomor 6. Bede ocak lake bini akor ota berokon lake pole ngode tua Roma mama umi epu kakak. Bekna ajawab kesimpulan nekah ningku okarah dari kak lake sampai kakak. Tak oleh ajawab selain nekah engki nomor 1. Kapi anggota keluarga kotuh pada titik-titik bentak atau karan. Kotuh pon apa? Kotuh lake, napa bini, napa kotuh akor atau berokon, salah situng engki bisa nulis akor atau berokon, lake ngudeh, napa tua sampai ka ocak kakak. Kotuh pon apa? Kotuh akor, bentak atau karan. Nomor 2, ka orang tua, titik-titik, ben titik-titik, kotuh hormat, otabah adep asor, bentak oleh acaca kasar. Reng tua neka bade 2, reng tua napah, benapah. Nomor 3, taretan selebih tua, sebut. Anak ustadah, mun taretan selebih tua, sebut. Kakak napa ale? Oke, jawab tibingki. Taretan selebih ngode sebut. Kakak napa ale? Oke, nomor 4, kenengan edelem titik-titik nyamah nekah nama. Ben kegunaanna en lain ada sepade. Kenengan edimah senyamah ben kegunaanna lain ada sepade. Nomor 5, ramah, ayah, epak, papa, abi, Ariah sebutan ke orang tua. Orang tua napa saya sebut ramah ayah, laki napa bini. Nah, saya nomor 6, titik-titik, Ariah sebutan ke orang tua bini. Coba kayaknya orang tua bini sebutan pasirah. Lastare. Nah, bekna lakoni kaca situng sampai kaca telok. Salastarena acer tore maos hamdalah areng-pereng. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.